Elektrovojvodina će danas isključivati potrošače u Futogu i Kisaču. Kisač od 8:30 do 13:30 časova. Železnička od broja 8 do 34 i od broja 3 do 23. Jana Komenskog od broja 20 do 40 i od broja 9 do 27. Futog od 10 do 12 časova. Slavka Rodića od broja 1 do 15. Železnička Sime Šolaje broj 7 i broj 9. Moše Pijade broj 2. Dušana Košutića od broja 1 do 41 i od broja 36 do 68. Joakima Vujića, Mladena Stojanovića od broja 1 do 49 i od broja 2 do 30. Zdravka Čelara od broja 2 do 56 i od broja 1 do 81. Vasilja Gaćaše od broja 1 do 25 i od broja 2 do 30. Grmečka od broja 70 do 96 i od broja 59 do 71. Marka Jelesića, Bosanska od broja 1 do 24. Nade Dimić, Rade Kondić od broja 1 do 13. Milana Vidaka od broja 36 do 58 i od broja 37 do 67. Save Mrkalja broj 23. Futoški Vašar, Klanica, MB Spremo, Pilana, benzinska pumpa, NAP, semafor na uglu ulica Rade Kondića i Železničke, Mlin i poljoprivredna škola. Od 12:30 do 14:30 časova. Prvomajska od broja 70 do 72. Rade Kondića od broja 145 do 183. Marije Bursać od broja 62 do 108 i od broja 67 do 115. Republike Srpske od broja 86 do 128 i od broja 89 do 133. Sutjeska od broja 2 do 8. Zdravka Čelara od broja 162 do 178 i od broja 209 do 233. Rumenačka od broja 8 do 40 i od broja 15 do 41.